It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele, and this is the Breakfast Club. And every day we bring you different programs, and especially looking at the history of the liberation struggle and talking to ZPRA heroes and those who fought in the liberation struggle. So today in our program, we'll be talking to Jephat Mukobwe. That's his name, but LMP Farai Nherera. And he has an interesting story to tell because Ngabanyamand who went to the liberation struggle very early in the 70s. So we want to talk to him and hear his experiences. And welcome to the program. Yeah. So lingastelo tilina lizelwe nini ngawuphumnyaka? Ngizelwe ngo-55 January 7. Yeah. Ngayempini ngo-73. So lina lisuka lisiyempini lingasitshela ukuthi lasukela ngaphi kuyini okwalenza lahamba? No, okwenza ngihamba ngangisamncane but kwakulabanye ama-freedom fighters ayikhona eduzana kwethu ukuthi umalumami bayibe yazana bebancedisa ekuhambeni kwabo lezinto abazifunayo. Njalo kwakusayisikhathi sokuthi kwakusacatshwa ababeli benkululeko. So mina ngaba ngomunye umfana omncane wabe wethunywa ekwanisa ukuthunywa engavezi imfihlo yakhona. So ubungaphi khona? Sise eSdinda ewange. So ngacapha umfulu uZambezi eSdinda ngisiya ekungwemanzi kwakule base yamabalweli benkululeko. Asuka khonapho kwalanda abasilandela amakhiwa basibalekisa basisa kunamaluba. Kunamaluba yiko kwabuya khona uGodfrey Mnyane. uGodfrey Mnyane wabuya wazo start ngeRand Rover saya eMtendele eLusaka. Angisahlala ngibona eMtendele 3 days sayiswa akuya ngakabi imwembesi kodwa kwakule ini camp yayiphansi ukuthi angakayithathi kangaka. Sahlala insuku kwathi uqeda abanye babeqashe ngo-70 ngabona ngo-73 thina ngo-74 siqashe training. Sa trainer ngo-74 kwaze kwaba isikhathi sokuthi kuyakhulunywa abadala sebephumele unkomo sephume ejele. So lina litrainwa ngobani la? Litrainwa i-ZPRA forces. Ngobani ama-trainers eliwaziyo uyawazi? Angiyamazi uGedi Ndlovu. uSemba Fakazi, uDubu, uJake Mpofu, uDr. Mbeya, uRodwell, uGodfrey. Iba well trained? USgogo, yes sir. So lina wena watraina labo bani? Ngatraina lo John Nampingiza, lo Valelisi, labo abayenze ukuzala uDube, uTimothy Dube. Lo baba baningi basikhathi sikakuningi abaningi sengabathi ngiyabakhohlwa amabizo sekulesikhathi. So uqeda ukutraina lapho yangaphi? Sathi siqeda ukutraina kwabalela ukuza ukuhlanganiswa kwethu iZIPRA Force Patriotic Front. Saqeda ukutraina ngayiswe eMgagawu kwi-integrate iZIPRA Force eTanzania kuZANLA ku-camp yeZANLA Forces. Sahamba si-38 sihlanganisa lama-strike amabili esayisilawo sahamba lokhwela lo Rodwell. Thina sabachiya sayangaphe kugadiswa ama-ship from Bhaela Dar es Salaam sisize eBhaela. Sasuswe Bhaela laphana sayiVilapeli. eVilapeli bazonithatha futhi amakomanda oJezeli Zapapa moyo lo Lookout Masuku. Sayale ukuthi Mozambique angeze but kulolwandle khonapho. Sazongenela kusuka wampasa buya ngapha kuthiwa iLimpopo Hotel. Ngathola abanye engajoyina ebanjoyini sakhiwo. Si-30 sabusa ngene ekhaya sangenela koGezana. Siqansa sisiza koGezana sazobuya komazetesi. Sisuka komazetesi sabuya eFelabuzi. Safika sacela kuChief uVeza induna. Wasinika indawo wathi alingahlala ngale embawulo wakhanya umloyisa Ncube wasithi hayi
angihlala manje kulawa bro wami wamunye wabotshwayo wabe sesicebela futhi emakhiyeni kwakumnyaka uphikelo 75 so sakane sahlukuzeke endaweni yakona ngaphinda kabuyela kwabanye kulabanye kade bese eNamande saba igroup of 27 sabe siqasha ukuba kuma operation area recruitment sacha recruitment sazothatha ukuthi azabona ukuthi abanye laba siyabazwisisa athe zaqasha ukutrain abanye ukuthi basibheke up sibe ngani igroup ebeyiningi saze safika saba yi17 so libatraina khona apha locally eNamande local eNamande so ngazobuyela eZambia ngihamba lama recruit engangilawo I199 mina ngaba ngo200 so ngayizama ukuthi eBotswana encenye lapha ngingaliport into zami zizabuya back to so bese sithi hayi kungcono ufike ngale eZambia Lusaka ngahamba ngo77 ngafika kweNampundo ngalala only night ekuseni babuya bazontatha ngaya ku-headquarters u-lookout masuku athi no lo muntu lo ubuye kuzobisa i-report yakhe so ukuthi limhambise eUrungwe akuyenzi ngoba ngale udefend enye indawo ngabuya futhi lo lookout masuku ngendege sayehlela ePhikwe wangithenga ngaye eFrancis Town ngangenele ePramti ngayenza icontact esibholane sengwana engwana ngaphuma kwapha futhi ngathola ukuthi kulobhuti wami engilandelayo mina ukuthi siyo operator sonke ngathi akuyenze ngabathiya mina babuyele eNamande ngesikhathi lapha ngabo 76 lise Mozambique ngesikhathi kule 75 lise Mozambique yes sir izipha le izipha iforce ube kunjani ama relationships akhona no ayengekho sasaba labanye bethu basala khona ngalabaningi besala njani ungasitshela ukuchaywa sasichaywa sibili ukuhle noma mina nginje ngachaywa khona ngale Vilapheli ngasithi umuntu yakuchaya lapho lisotsha anzange ngempini Nherera akusithi kuyabe kuhamba njani no into ayenzakala lapha ithina sayisi ukutshela ukuthi sibe ne discipline umthetho osahamba la kwathi libe ne discipline abakuyenza noma belihlukuluzi but lizikhangela ukuthi umumo wakho naliyabe ngani njalo thina sayisi balutshwana so ubulutshwana bethu lesikhali sebesithathile sasingasela amandla sasipophathwa nje ukuthi khonapho nxa sithi ke Vilapheli bezibanthatha amakhomanda ngoba sasisitshontshe ukuthi siyobulalelwa ekhaya basilandela bayosithatha basilandela ngemoto bayosithatha amakhomanda bathi no abantu thina kasidanga sininiki ukuthi laba baya kuma operation before so sabuya yiko kusitwala kawo beziwe bangise ngaphi kumbe kuthiwa yitey kumbe igaza kumbe kuyini mina ngiyazi kuhle ngoba ngakhuluma amanga so sayisikamba nje abantu bayifast kuphela ukuthi siya eLimpopo hotel so lali bangani ngesikhathi lapha lisilwa kumbe lichaywa kuyabe kubangwani no labo ukubangwa kwakhona njengabantu abadala sokuthi iqiniso yakho lokuthi sasingakwazi ukuthi kona okwabangwa okwakubangwa ukuthi thina iZPRA lathi sasifuna ukuthatha ukulwela ilizwe labo sebesithi balwela ilizwe sasibona ngani thina siyabambana so bona ngokuthi ngamaNdebele into engayisizwe ngoba kwakhulunywa ukuthi phasi nankomo phasi namachuachu so into yakho thina sasingakwazi ukuthi chuachu kumbe unkomo phasi la nje inkokheli sayisikwazi ukuthi iyaqala ukuzimisela ekubuseni ilizwe thina sasilandela esasikuthola ukuthi umumo ominjani sifuna ukulwela ilizwe. There is an incident in Mozambique lapho uDabengwa abotshwa khona or something ungasitshela ukuthi uhamba njani. No, uDabengwa wabiswa eCamp eVilapheli elo kusasithi uDonki lo Thembanyathi laye njengama commander amele leZPRA so bona ukubabona babe bengafuni ukuthi babe khona kuleyo ndawo ngoba bona bayifanele ukuthi babe yibo abayibo baphethe inyembe ukufika kwalaba bangani baba disturb so yiko babamba bababopha kwemachwacho amukulathi so babotshwa bafakwa kuyindlu nje kwiboys kaya kumbe kwi-stocks angwazi kwayifama yamakhiwo kwaba lo munye umzali waforces wayengumfana njengami wakahawuke ngathi no
ambo khulula abadala ngathi ngizakhuluma njani njengoba ubona umumo obusuku ongitshintshayo ukuthi uphumo ulalele ngale sefuna ukuchaya. So ngizabekuluza nje bathi no yime ku-guarding post. So mina ngizahamba lawe phakathi komananji uyofika bakhulule ngakhululwa evuliwane nasiphume. So ngafika ngakhulula uDumiso Dabengwa entambo yakhe yena wakhulula abangani bakhe ekuseni bathola ukuthi bahlezi esitokisini bathi bakhululile. So babayekela babayekela but isesitatwa kwatshona ilanga ukuthi kusasa kwakhona sabe sesitatwa ke yiko lapho sayijontshwe khona ngoba bona babengena ku platoon yabo ku 30 bona babe 3 lathi ku 30 size is 3 kwayimi ureason umzolewa omfana wesitonga njengami ureason wayengeshona but wayemzipra. So yena uDumiso Dabengwa lo donki lo Themba bangeniswa kwenye truck labo bodwa but abazoqala ukuthathwa ngodonki ngoba imoto yagijimisile indrover Mangena yabamba odonki thina safakelwa nje angikwazi ukuthi umuntu lana ngo-intelligence kumbe kuyini lami ngangakwazi bathe besifika kwenye camp ye-Farai sesifuna ukuthi sinikwe izikali ama-blade. So besithi abamachwachwa bari kulamba kwenda kuno Rwawondo bari kuya bari 3 bamwe babo bazotogwa panzira abathi chabaona kumsha. So umuntu lana wafika athi halibisani nabantu labo sifuna ukubabopha sibafake nje yiko kungeniswa kwethu ku camp ye-army safakwa kwenye indlu. After sihambile imoto sakhitshwa babiza ibizo lami Farai ngubani uFarai ngathi yimi ngubani umzolo yimi ulizini ngubani likhona elonke alright uyaninda sanika ukudla sangeniswa bathi thatha umpombo Farai lo ube lawo baniki LMG bathi ube lawo ngapha ngoba labana abangani bethu bayahamba beyavuka umumo ngale sebephenduka bangasingena e10 time mama Khiwa mina ngizabuyela kusasa evila pipe kuthiwa villa pipe uzabona ngafika egroundini bazalitshengisa isayini yena abangani benu liliye khona. So ngalala kutsalala khona pha ngama-9 ekuseni basithatha ngemoto bathi imoto lingena kiyo lingakhulumi lutho noma uzalibuza lingabuzi lutho lihambe ubana lingayehle thatha ama-kidbag lapho bazalinika bona bangalibona. So yiko kuya kwathi sathola ukuthi o-ZANLA moyo o-JD wonke ngathi amakomanda ezipla amaningi ayikhona apho ele ofisi yawo. So yiko kusehlukanisa abanye bahamba ngebhasi ekuseni ngo-3 besiyale lathi sazohamba khona kwakusasa futhi ngebhasi ekuseni ngo-3 sisiya khona ngale kumbe ki-30 kumbe iGaza mina angizazi ukuthi indawo leziya. So interactor lo Nikita Mangena kwaba lo Nikita Mangena maningi stake Alfred Nikita Mangena noma ngisaya training uya chief of staff size ngizibalayo ku camp yabuye ngapha samchiya thina singenisa upha kuyasisenda ukuthi ngena niliyele wazolandela ngemuva kwami wafika mina ngangakwazi ukuthi indawo yangikhipha uthe fikile kokhiphe endaweni ethiwa Mthandabazi wasithumela abantu babuya bazositshela sahamba sambona sithe simbona sawalala all night kusasa kwakhona bamlandela amakhiwo bafika bathiwa sihlezi entabeni bebele truck bachisa umuzi ukayise lo nini leziphala zonke. So sathi hayi commandini kakela lapha umumo labe iroli le i1 singakwanisa ukuchaya abantu laba no ngingachaya abantu laba umuzi ubaba bayambulala lo mama bababulala abankhaya. So okungcono liyekele ukuthi bangabona ukuthi ngibe ngikhona yiko kuyekela ukuthi singalwi labo wazovuka ethi simpelekeze sampelekeze samthiya kosiyoka ehamba le group yakhe ayilayo i-gang of 6. So what you are saying ukuthi uma ngena uyafika lapha ku front, which is something new because I never heard about that, but uyabukela uyabona umuzi wakibo usitsha. What was, I mean, describe to us the situation kwakunjani, how tense was the situation ukuthi libukele umuzi ka commander uyacha? No, commander because sayilaye nguye wathi no lingachayi ngoba lingachaya ubaba wami uyafa lo mama wami. So okungcono siyekele njengoba bachisa umuzi kuphela yena
kuzalungiseka lokhu kuzakhiwa akulandaba izilonge impilo yakhe ikhona yiko kuyekela kwethu. So yena wayesizwa njani ngesikhathi leso? No, kwaba buhlungu but akulanto ayingayo athi uzayenza ngoba uthi kubuhlungu but akulanto engizayenza because of ngesabela ukuthi lingachaya ngakwazi ukuthi lizabachaya abantu laba but umuzi lo ubaba wami njengoba sekhulile akula lapha ngabalekela khona. Yena wayengumuntu onjani uMangena? We have heard so many stories about Mangena. Abanye bethi wayelo movie, abanye bethi was a nice guy. What kind of a person was he? No, the first time uMangena esayiyo is ZANLA forces wayengala problem. Wachinja uMangena sefome yakhe iparty inyanga party iSuper ZAP. So yiko isikhathi wayese ngapha engicommander army commander ngapha ele yakhe individual. You are bringing in something totally new. You are talking about inyanga party kumbe Super ZAP. What was Super ZAP? What was it about? No, uMangena wayiformula lathi sapho kuyizothi sele Super ZAP inyanga party. So kwakulabo bani ku Super ZAP lapho? Kwaye kunguye uMangena. Laba abanye laba ngisoze ngibazise ngoba mina wathi kuyenzakala lokho mina ngayisense ekhaya. So sisizwa sesitumela wayesitumela amanye amakhomanda ayikuye ame ama PK3 ama Grunov ama launcher ebuye kuzosichaya kuma base ukuthi ngoma senior veteran. Wabuya kona noma babuya noma ngapha balwisana lathi. So kwakungama fight eZPRA la? Ngama fight eZPRA because iZPRA ngane sefuna ukuqhamuka. Ya bathi salwa laba bayisabachaya bayisababamba. So ukuthi umuntu sambambayo nguyathe ukuthi no sekule Super ZAP. Kanje ngoba wathi sibiza basibiza. Sakhibo lapha kade bebhese khona eFelabos. Which year was this? Is 77. If someone was going to say maybe kwangamakiwa uMangena never knew about it when ungathi? No. Ngiyala. Ayi ngama forces esathi ayisikwazi ukuthi atraina ngama commando eZPRA. Because sakepture one of them. First day basilukuza ngoba kwakuhambe mina ama commander lo munye othiwa nguBob 2. So basiharasa basichaba bathi basiqasha ukusicharge nasiphansi bona bese ngafiki. Besibuza ukuthi ibingabo bani iZPRA li Super ZAP inyanga party. Sathi iZPRA basidubula sachama ama-scamshini yethu njengokwazi kwethu saphuma akula wachaya phakathi kwethu lathi safaka istrategy ukuthi sesichaya yiko lapho sazobabambela khona ngoba sesisayisa sihambe sathatha ukuthi lathi siyahamba le platoon nxa iplatoon babuya futhi basilanda kwenye indawo sebefuna ukuthi futhi basiyenzele khona kuya sabe sibachaya sabamba wani ngoba saye simchaya unyawo. So sekuthiwa sisithi sitshela ukuthi kathi thina kuzelilwe lathi ukuhamba njani but no missions nesithunywa uMangena simi kanje simisi Super ZAP inyanga party ukuthi ayifonywe njani ngale ngoba mina ukuhamba kwami hayi wayesaright uMangena and wayemuntu wayeloluzwelo noma eqhuma esayale waye umuntu osoluzwelo ngoba ngapha kwayesekubhajile sekwehlula azange abuyele la ngale wabuya wayiqhuma esiya eBotswana. So iphela njani inyanga party le? Bazoyiqeda ukufa kwakhe kwale ayangasabonakala. Antu wayesetengisa abanye ama comrade ebathwala ngamaroli ukuthi yacapha ngale. Kathi yena ngapha se-communicated amakhiwa futhi bachaya abaningi abafowethu eZambia. Yena ephambili wathi lina lisale i-distance ngoba abanye ngakhona babuya ngazo operator laba bachaya kulaba basalayo. Amaroli asala nge-distance yena waphambili wathi wedlula abantu bafika bangena kwambushi. Wahamba yena wayesiyaripota kuNkomo ukuthi bafile wathi nganje ukuthi bafile njani bafe njani. Into esayizwayo lokuyabuya sayitshelwa ukuthi linanzelele kumi njani. uMangena ngesikhathi la kwazomfikela ukuthi ahambe
mina ngangisekhaya ngoba baqala bamchaya umuntu ama-comrade yena declare ama-comrade eparade ebathathela imbhobho wabuya nelo mbhobho e-folded party wavula istepini wathi lonke la engadubula ngiliqede ngakwazi ukuthi bonke laba ngo-JZ ziyaphapha ngo but lami u-Alfred Nikita Mangena ngilabo abami baza ukuthi Alfred Nikita Mangena ngalidubula akula babuyiselayo abazange kula bamphendula amanye ama-commander ayikuzwisisa bamthiya waze wayebuyela lapho bamthiyela kona i-landmine wayesebuyela yiko kufa kwaMangena. So do you think at some point uMangena lo JZ babengazwanani? Yeah, singatsho njalo ukuthi kona babengazwanani because yena wayefuna isikhundla sayisilo JZ yapha umpapa moya. But he was the commander. Yeah, why commander? He's a deputy. Also a deputy. So yena wayefuna uba army commander. What was JZ's position? The army commander. ZAPRA. And Nikita was the deputy. So when we are lapha ekhaya up to what when usuka nini lapha ukanjena ngecontact yeNgwana it's interesting because imvele eNgwana mina ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona lapha eNgwana mina ngingena ngale ngathola omunye ucommando othiwa Eliot Mahlola u-Eliot Mahlola wayele group le ayifanele ukuthi ngithathe ngiye ngaphi ngibuyelela ngiye namande so during isikhathi sakwazi sahlezi kolaphana sathola ukuthi thina sasifuna ibhasi yayithatha abantu basiya kuma-recruitment siya kuza eBotswana kwakulo munye umuntu awasithi angabona ukuthi abantu laba ngwangaphi uyabafaka komadlambuzi uKempi so thina sasifuna ukumbamba yena umuntu lana so iday yakho lebhasi kayibuyanga so ekumadlambuzi kwakulamakhiwa kwakula masotsha khona phana esibhoraneni sona lesiyana nangu kumdomini lapha ezindlini zamadomini esibhoraneni lesi okule ngotsha le esidulini yiko lapho satshayela khona amakhiwa so amakhiwa ayikhona phana babekhona babuya kwekuseni besithatha amanzi kolapha sakhuluma lawo labaleka hayi sibaleka ngoba lapha sakhiya umuntu wayesele wabaleka wangena lapha emkotweni wezindlu wasibaleka laba abanye hayi sakhiya zizidumbu lathi sasiphuma saya lezi ntabeni zokuya ngapha basilandela bathi sayabhoda sabuya futhi sazohamba lapha. So wena operator ngo-1979 kuthiwa ceasefire ungaphi? Ngise-Gwatembu. Operator Gwatembu. Kwasembu point ungena ngaphi? Zenzele. Usuka lapho uya ngaphi? Esilalatshani. Esilalatshani kule story sokuthi ngesilalatshani laphana uyiko lapho kwabotshwa ngoNodonki. Kulabantu abathi lina lalifihla izikali khona phana ngo-1980 esilalatshani. 1980. After ceasefire. After ceasefire. Yeah. No, zakuzange mina laphana ngathi sazosuswa sabuya lapha eNtumbane. So ngakwaba lezi bantu abotshwa laphana mina ngisuka lapha kwangekabotshwa umuntu. So wena wasuka wabuya eNtumbane. So ngesikhathi kule MP eNtumbane wena wonke umayithiwa ama-contact ngangikhona. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona lapha? Abasiqala abangani laba ngibona ngani uInosinkala nguye ngani kwaChovela. So yayi-day pay kithi ama-ZPRA. Ngoba abanye baye bengaholi so sekuthiwa bayayiqwa ngecomputer so kwabangani sakhuluma ngakho ukuthi kathi uhamba njani ngakunjalo kwayiwale eMpopoma ngale istory sakhona kwaqala umsindo kulomabhawa kwezindlu lokho sahlangana ama-ZPRA forces ama-ZANLA forces kwaze ukhala ukuthi sesixokozelana sesithethisana lapha ukuthi machuachuwa anoita ngathi seyiyanti bagcina bechaya bafuna ukuchaya omunye wethu wona thina sabaleka sabuyela ngapha eKempi bona babuya bengani bafuna ukudinga lathi phela lapha eKempi yaseduza lapha eNtumbane umunye wathwala i-pistol wabuyela ke wadubula umuntu yiko kwazozaleka umsindo sekutshintshwa babuya abanye i-enforcement yakona ngale ku-Camp 1 and Camp 2 ngoba mina ngangihlale ku-Camp 3
Camp 4 yayiphakathi ngethu futhi. So bazoqala ukudubula omunye wethu wayesikugadroom. Bamdubula sebedlula ngePistol. Ithina kuzanga kube lokuza sathula. Bazoqalisa bona umsindo. Ngokudubula ngama-AK lokuza lathi sathe siqala ukubisela. Kwalwiwa wabuya ilamula unkomo. Sayiyeke. AS2 sayikwa bayi ku National Army. Ama group. Bafaka bona besithi ku National bese Greenville lapha. Ama commander engapha ayinika ama commander ZANLA forces but abazanga bananzele ukuthi umuntu lapha baya ku office ngubani. Babokhuluma la ngokuthi kuthiwa ubani wesishone ukuthi phela sengikhohliwe. Bemtshela ukuthi siyabuya ngezikhathi anti lingafika liphendula izingwane zenu. Libuye lonke siyabuya le mpopho. Lina lifike thatha impopho kuphela lingathatha impopho amalizothatha impopho la ngapi kumota. So abantu labana bahamba bethe befika kanti bona ama-ZPRA yibo afikelwe i-message first. Bayibona ngani ubaphendulwa ngwangikhipha ngwabo kanti hayi baphendulwa ngumZPRA. So umZPRA yena wathi watshela abangani bangikhipha ukuthi madoda ngingabona imoto ebuya sithathe siphendule ingwane sithathe impopho. Impopho ebachaya yabuya labanye amakomanda amaZANLA forces. Kwalwiwa tese sekulwiwe laphana labangithi ba withdraw babaleka babuya kithi kulaphana eCamp 3. Bangene eCamp kwakungasangene ukuthi bangene. Yiko sadathelwa abanye bathiwa babivele eConmara. Yiko wafika ilast intumba le. Yiko usalwa lawo okwesikhathi eside wasilandela amakhiwa lawo bama lapha lamatanki ebridge neMpopo mabesiponya bachayi amali yethu yonke yadrika but ayingasela lutho phakathi. Ngoba umunye nomunye wayelala endlini noMpopo wakhe. Bona bayibona ngani ukusebenza into phakathi ngayo kanti kwakungasela. Wazositshela isizifana unkomo wazosilanda eMpopo emagwegwe enyuma gwegwe. Yiko lapha azosithola khona bathi hayi likeleni kulingalo. Yiko kukhitshwa kwesayiswa ngaphi eHulundelenje. Sasuke eHulundelenje salima iplaza yale umguzala ngelethu. Salima basiyeke asavuna. Yiko sithatha futhi sebesikambisa ngapha eGwayi. eGwayi yiko kwakugcwele abaningi laba babele ukuzala bebattalion to ama irregular. Thina sathi ku guerrilla fair. So what was the relationship between ama-regular nabe-guerrilla? Babelihlonipha mba babelihlonipha? Hayi babehlonipha. Bayihlonipha kakhulu. Bayihlonipha. Because thina yithi sayithi ukudisturbayo ukuthi vele ngiyakwanisa ukulwa ngiyedwa noma nje ngine-17 vele 17. Ubona babuya vele fair. Ngoba bayebelakho okuningi amatanki amalika vele izimota bona bayebelazo amathilila yebo yabiya inkulu. Thina yethu sayisithwala esikwanisayo ukuthi nxa sithayi igorilo phephethe yethu siyayithwala asithi. So ususuka lokhuza lapha usuke eGwayi. iGwayi yavalwa lapha ngabo 82 wena uya ngaphi? Mina ngiyakavalwi ngiye kwinto ngifuna ngithethwe ngisiya ku-integration. So ngo-82 nguyo 82 yena lo. Ngisiya ku-integration wangilandela uKomsalo uGedi Ndlovu. Wathi no wena kafanelanga uhambe ngayo. Wangikhiphela ku-KG6 wathi awufanelanga ungene ku-integration because i-story yakho esizwa ikhanye ngakubulalisa. Kwakuyistory bani le? Istory leyo ngokuthi amakhiwa bengazi kakhulu ngokubadinda ngangibachaya. Abangithi labo bona laba amaZANLA vele angikhulumi ngabo ngoba ngangikwanisa abanye abafowethu but angazi sengikukhuluma ngoba isikhathi sami sasibuya zonke isikhathi ngantata. Yiko lapho ngangikwanisa ukutrelela khona. So ngangizwakala kakhulu ngoba hayi ukutrigger uMpopo ngayi special. So now uchaya? Angangitshaya. Angangitshaya vele ngingamelele okuningi. Kungafika isitha vele siyalwa okuqinisa.
Awulesibindi. Akakhulu. So sekuthiwa ungahambi ku-National Army. Wasusiyanga. Angasuka ngabuyela ekhaya. Ebhinga. Ebhinga kona le wangekithi. Wahlala khona. Vele ngiko lapha enhlezi la kathesi. So kusekuthiwa imali zama-OVET ama-50,000 uyayithola yini? Ngayithola. I hear there was a one point lapho waduthula khona ngoba ulohlambe. Kathesi lolu lesibuno lasi ngazoluhambela ibhadla lwakhitshwa. Lolu wadweba la. Ngikukhiphe kathesi lo hlamvu la sehlupha ukuhlala kangasahlali kuhle. Ungasithola waduthulwa ngaphi khona? Ngadutshelele kuthiwa kwisikamakado isihambi sama-refugee so basitola basithatha bayemakhiwa. Out of amabhekli akho onkwalwayo wena yipho oyikhumbulayo kodwa lapha ngakholisa? Ukukholisa ukutshaya omunye iyona le engalimala ke ngoba sayiqasa ngoba past 2 yaze yafika mina ngaphuma ngo7 ebusuku ngoba yimi ngantweli i-covering group yeLMG. Kwakuliwa lapho? Ya kwaluyo akwamnandi bathi never but ngazange silina sachalwa only umfana lokuyinkazana sabathe ukuthi ngasihambe endleleni ningayenza ukuxwaya bona ngokuthandana abantwana labana baphuma pha njengabantu bayangazi ukuthi sasingathi bayebusiyanga makhiwa lana athuthela kibo lo mfana wayesisimnikini for iyembeni for so mfana ana ukuthi babone uniform yabathi ba cha phezulu kwawo bethu kwa capture 8 ama-recruit bahamba labo kuthiwa escotini. What I wanted something escotini bazobayekela futhi ngoba labanye abantu bathi hayi thina sabanjwa kuphela sibanjiwe tholakala njani baba ngokukhuluma kwabo bazoyekelwa babuya futhi ngaze sabacaphisa. So suhleze ekhaya laphana from 1980 bakhona yini abawuncedisayo kuyatholakala amaplazi lani ulani wena ongathi hayi mina ngahamba empini nankweni? Angilalutho kuyahlupheka vele umgaca ngalo vele uthi akumuntu nje angilalutho bafethu iqiniso lihle njengoba liyambona angilalutho ikade ngikhalele ukuthi alba ngiyabona uvalelisi ikhalaze kibo njengoba abantu bangazi ukuthi lami ngikhulele ngapha empini angizange esikolo but umsebenzi wabantu ngangikhona kibo. So wena ufunde wama-grade bani? Angizange ufunde isikhathi sethu upha unkomo yena angalandaba ukuthi ufundile ngomfundanga uyaba unkomanda kuphela vele izilongowazi experience yempi. So vele wena awuzange ungene emnyango weklasini? Hayi. Ungakhangela kathesi ukuthi I'm sure ukuthi bakhona abanye elilwe lonke impi lilokhu lingelalutho uzwa njani wena kuyini ongakutsho kuBovalerio labanye uhulumende okhona? No kubuhlungu besithi kona hayi ngeke laba noma yena uhulumende okhona nalo because mina ngokumazi kwami umuntu wathena kuziphi so engcenye nangaba lozwele ukuthi asibone ukuthi lathi esayisikhona ngale ngangihlezi nginje ngala plaza angilalutho engilalo ngehle ukuthi kumbe noma kuyibhasikili banike kumbe kuyitractor ngizilimele nje noma endaweni yami yona le so yiko kade isikhathi zami sithi ngiyafikela yini kubadala bona la ukuthi ngikwanisa ukukhalaza lami ukuthi engcenye bangangizwela. Hayi siyabonga ubaba uFarai ugabe khona okunye ubona ngani kusele? Awusele ukuthi izikhalazo zami ukuthi ngiyacela lokho kucela kiba abadala bona laba bonke nje benjalo bengibone nje okuncane lami ngibe lako ngike ngithi laba abantwana engizele bathi awubaba wakho wayempini khathesi ngingabatshela ukuthi ngayisempini ukuthi baba ulani wena kulakho kuyini vele ukuhlupha kulani khona but so still ngiyadubeka khathesi abantwana bami ngayihleleka lokuthi ngiba connect ngibafake endaweni abanye ngabazala phela ngisempini because mina ngayelusa inkomo ngisempini ngathengisa ezitolo ngisemali kuzama izinto zabantu ngisempini
ngokuthi ngangiphinga ku-intelligence ukuthi ngikhangele umumo lokubona ukuthi kuyini okwenzakala amasotsha ngaphi okwenzakalayo kuyini ngakwenza khonokho. Ukhuluma ukuthi ngesikhathi usempini lapho wawuselusa inkomo wawukwenza njani? Ngayilusa emasasi lapha elokuze embeleko ngayilusa sifika sivela komaduna ngafika nje insuku sazimaya mina ngangani ngayilusa inkomo but ngangikomunye umdala othi wasiphelile ndlovu kuthi ngirecall ngikulikhona essence yokubona indawo sayisifuna ukuyitshaya ngoba bengangicabangela ukuthi ngaba umuntu ungazi umphopo bangahlangana lami uphela bonile lo magandanga bebuza mina bebuza igandanga ngabo bayimbuza wena uphendula usithi ngathi mina angibazi ngababona belo mbhobho wabo lesport umunye ulesport phansi umunye njengebhanana so kafanana lo wethu lesitshele siyakunika $700 $700 kuye wasithathela imali yamakhiwo no kwangasoze kuyenza mina ngifuna ukuphulula ilizwe kuphela elethu ukuthi amakhiwo basidatela but ngoba sayisikwazi ukuthi basidatela so ngizama ukuthi kubuye kithi lathi umbuso wethu